Prvi dan je bil preživet na plaži, ker smo si zaslužili, ker je bil danes dan za relaksacijo in za to, da grem stran mobilnih aparatov. Drugače pa je to dogajanje trenutno na plaži. Ni velika, se pa življenje zdaj začenja tudi tukaj. To je Bajt Lasif, prva orientalsko oblikovana hiša v Želi, nekoč začasno bivališče kraljev in učenjakov, danes pa muzej z raznimi zgodovinskimi artefakti. Stop je prost in se kaj dogaja. Pa klimatizirano je, kar je pomembno. Different breed, cause what we got is timeless, we supersede. And we hold in the key, yeah, we're tight as can be. We're rolling, just like we. Še en dan preživet na plaži. Čez dan se ne dogaja veliko, ker so ljudje pod klimami, doma, se skrivajo, no zdaj okoli 4 ure popoldan pa se začne gneča. Plaže so sicer precej manjše, deli, kjer se lahko kopaš, pa so zelo omejeni s kar nekaterimi čudnimi zadevami v smislu, za našo kulturo, v smislu tega, da ne smeš, na eni se ne smeš recimo sončiti, morajo kopati oblečene celotno telo zakrito. Saudska Arabija ima samo eno plažo, kjer ženske lahko oblečejo bikini. Kar nekaj zanimivih zadev, no. Športne igre niso dovoljene, zbiranje nad 10 ljudi ni dovoljeno, tako se treba navaditi. Tukaj zadaj pa gledate najvišjo fontano na svetu. Guinness knjige rekordov je fontana kralja Fahda, podarjena Saudski Arabiji, zgrajena med letoma 1981 in 1983, splavljena 1985, izmetna voda doseže hitrost 375 km/h, v zraku pa je na neki točki lahko največ 16 ton vode, kar impresivno, drugače pa to zaščitni znak Džide, vidi se ga v celotnem mestu, odkot pridete, gledate, vidite to fontano. Druga najvišja fontana na svetu pa je v Seulu, Južni Koreji. Mogoče bomo videli, da tudi tisto, ki se doseže samo 202 metrov višino. V glavnem, impresivno, zdaj še ni noč, po noči je osvetljena z... Seite und die ändert man ein bisschen. Das hier ist ein Beispiel, oder modelliert von gratis Profil. Let them run and hide, baby, cause we're dynamite. Gonna let the world know. Gonna let the
And with this, when the family sit together, you see the father and the small son. We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the leads. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run till the end and we run without shame. We own the game, and we ride on the flames till the morning light. Baby, 'cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide. Baby, 'cause we're dynamite. Gonna let the world know. We're dynamite, we're dynamite. We're from a different time, yeah, we're of a different breed. 'Cause what we got is timeless, we supersede. And we hold in the key. Če pridete v stari del Džede, restauracija Holidays z različnimi kuhinjami. Odlično. Torej v Albaladu, torej stara Džeda Holidays restauracija.